Haga jingele kabadang jurba jong kisipai kari Israel Persia ikleno Hamas hanong ba Gaza. Haga ba kini kleno kilapadan kam yak hospital All Shiva Hospital kawai nagi hospital kabahedu apo Gaza man penlong kum kaktem kabatri kambha nakabenta jongki. Kibabon kisaki sabut kiba kisipai kari Israel kilapan i syakapertai lengba ki video kiblaring hagapor bagi hiartma yakini kleno. Ki Hamas kila pelong ya kane gejaka kum gejaka ri gijongki gejaka terekam ber gejaka buri ya ketiartma haki tunnel ki bada ki peu metar lengba nagane gejaka warla ki bor penya kane ke hospital kila kenta ya ki jingkeno jongki sipai kari Israel ba kileno Hamas kila penenkam lengba kane ke hospital ban pentrim Persia ki sipai kari Israel Henry ki jinglap ya ki saki sebut da ki sipai kari Israel penban kala penskam halor ke jingkeno da ka Israel Deiru agane ke jaka bakilena Hamas kila siat yap ya we sipai ke Israel. Markidan ru arngot na kibla syarabor kibla sadlang hagate ke hospital. Ketika arngot la yaturu da sipai ke Israel ba we udai ubanagari Nepal, we pat ubanagari Thailand. Lapan sakiru ya gane da ka video naga CCTV palayo ring hagate ke hospital. Kaba we negite la ui bola mensau bat lahap ban syura segejakat hia ajungu kadba we pat udang la ban yahi. Ki sipai kari Israel kelapan kamru daki kamera sentiat menrung hagate ke hospital. Berbanwat ru iki pelasya arabor hakine ki erang Hamas. Kaba kine ki erang kilaset ya kine ki pelasya arabor hagate ke hospital. Syusyu kari Israel kelalap ru ia katliu ke bajrong kubasan pusan metar margajijiliu ke basipho metar syapo karameu. Kaba kane katliu kadanhi hapo jong kane ka All Shiva Hospital ha Gaza. Kane gatma hapring kini ki arliang mamla klane mentala kumba sau sngi la penyapi kuba kharlai hajar ngutam kinong Palestine kentup san hajar san spangut ki khna lai hajar san spangut ki longkemi palat lai po hajar ngut ki weipat ki balaman saujur ha kane ga jingele hapring ki sipai kari Israel bat kleno ka Hamas.